kako ste, jeste li dobro i svakakva pitanja, ali mi radimo nešto drugo. Ko prvo, ovo nešto novo se zove dovođenje informa i tocova. Tucova. A s nama je Nikero Gaming. Oda. Kao i uvijek. Naravno, pa ko bi drugi bio? Mislim, nemamo nikog drugog. Nemamo, imat ćemo. Možda onaj Uroš Nikolić, znaš. I samo sad da ja namjestim kameru. Da namjestiš kameru. Ja sam je namjestio. I idemo. Znači, dovodimo igrače, informove i Team of the Seasone. Vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Sami prvo 4.000, drugo 16.000, treće nećemo. Misliš četvrto nećemo? Da, to. Ajde. 3, 4, sad. Prvi igrač je Zan, Gokan Zan. Ne možeš mirovati. Šta? Serveri. Šta te izbacilo? Da, Potpuno iz FIFA. da. Mene nije. Evo, ušao sam na to. Serveri. Ja imam sreće, valjda. I mi je dobar internet. Ljudi, inače, nešto novo na kanalu, Rodriguez. Nešto novo na kanalu, igramo previše FIFA u zadnje vrijeme, znači sutra ide vjerojatno Minecraft preživljavanje. To ću ja moram pogledati. Koje? Minecraft. A da, sutra ide Minecraft preživljavanje. Takav red je na to. Mislim, možda sutra ću 100% to snimiti, ali ne znam da li ću to izbaciti. Mislim, Znaš sam informa, borim se za informa. kojeg? Na pojma, neću sam sviru. Reci ime. Neto, golman iz Fiorentina. A ja se borim za njega. On, šta nisi rekao? Treba... Da stavi sjenu. Ma ništa. Šta sad? Pa izgubio sam. 8.500, ajde, stavi sjenu. Nemam toliko. Koliko imaš? Sad imam 10.000, ali pred 5 sekundi sam imao 5.000. Pa stavi sjenu. Neću. Zašto? Tako. Moj običaj. Moja stvar. Stvaraj. Inače, ljudi, mi ovako osvojimo igrača i na kraju meni je žao, malo zbog toga, ali mi ga na kraju quick sellamo. Ali ga kupimo ga jeftinije nego što se quick sela i onda zaradimo, ljudi, jer nam se ne da čekat da ga stavljamo na transfer listu, a sigurno ne bi puno više ga prodali. Osvojen je neto. Inform neto. Osvojen sam ga. Molim, što si dao 10.000 si dao? Ne, Nego? 9.100. A, super. Vi ćete u klipu ako ne vjerujem. Dobro. Kako ne bi vjerovao? Da ne znam. Odnosno... Sam putu, valjda od televizije vidio snimkami. I sada quick sell, nažalost, nema baš neke ocjene. A, još bolje. Ljudi, nadam se da čujete Vale Mastera. Mojo, A? ma neću me. Samo malo, ljudi... Pišite mi dolje u komentare koji, zapravo vjerojatno će opet biti FIFA jer na stvarnosti nemam baš memorije, nemam pojma zašto i ne mogu instalirati igricu. A imam FIFA, imam jednu igricu koju moja mama igrala, to ne igram i imam jednu igricu Grostopia.
Pa onda jednostavno izbriši. To se stigne. Pa šta se tu ima stizat? Ne znam. Nadam se ljudi da čujete Vale Mastera jer zvučnik, mislim, dobar je, ali nije sad nešto odličan. Znači ove slušalice što imam sad na ušima su dosta ugodne. I na kojoj si stranici, Vale? Na kojoj si stranici? 6. I ko ti je tamo? Ma netko, sve nešto oko 70 ocjena. A, 85. užas. Nema ništa. Nisi ti? Na 16. I nemoj mi uzet Informnalda. I reci mi kad nekog nađeš da ne bi slučajno mi uzeo njega jer reci mi ko je taj. Ne! Izbacilo me iz FIFA. Ali potpuno piše, nažalost, aplikacija FIFA 15 Ultimate Team prekinula je s radom. Ljudi, vratit ću se vrlo brzo. Nadam se. Evo me, ulazim u FIFA-u. Ovi serveri su katastrofa. Zapravo, sad me nije izbacio server. Sad me izbacio tablet. Ja. Pazi, imam i Imali smo nekih malih tehničkih problema. Odnosno ja, a ne Vale Master. Dobro, ali da ne bude nekih problema još duljih, da klip ne bude trajao sada pol sata, a samo imamo probleme. Prodao sam nekog povela. Bore se za Santona, onog lijevog beka iz talijanske lige. Stavio sam ga na transfer listu, 35 sekundi mi još traje transfer i 400 coinsa je ponuđeno. 500. Zarađujem. Ljudi, meni je žao, ovo će vjerojatno predugo trajati, tako da ja vam se javim kada nešto nađem. Vidimo se ubrzo. I ja vam se javim. Kako tebi traje? I evo me nazad, ljudi. Borim se za... šta mi se trese kamera. Borim se za Nalda i gubim ga, ali ne dam se. Ljudi, ne dam se. Ne dam se. I ljudi, našao sam Team of the Season glika. Samo da vi ne čekate ove 3 minute, da ću vam se javiti ako da je to nije ne. Ljudi, nažalost, malo prije me izbacilo jedno 5 puta iz FIFA. I što sam sad napravio? Malo prije me izbacilo iz FIFA i nisam mogao igrati. Jesi tu? Jesam. Dobro. Tu si. To je odlično. Samo sekunda. Jutro. Dobro. Ja javim ako ga osvojim, ako ne javim vam da bude. Poz. Da se ubrzo. Ljudi, evo ga, Inform Schmeichel. Ja, ljudi. Ja ne znam što se događa, samo sekunda. Šta se događa? Kamera mi se povećala 50 puta. Ko? Kamera. Šta ti se dogodilo? Normalno. Šta ti se dogodilo s kamerom? Ne znam. Ne znam više ni ja. Ljudi, klipovi moraju, ne znam iz kojeg razloga, ići u 2 dijela. Zato jer očito ovaj mobitel s kojim snimam ne može podnijeti malo duži klip. Pa moram snimiti 2 klipa. Mislim, ja imam memorije na njemu. Ja mogu snimiti 10 klipova od 10 minuta, ali ne mogu onda to sve u jedan staviti. Izbacujem po 2 klipa, ću izbacivati od jedne epizode. Ljudi, ništa. A? Jesi ti za to da mi možemo izbacimo 2 klipa? Kakva 2 klipa? Pa da napravimo 2 ova videa u istom danu. Šta sad odmah? Pa da, nakon ovog odmah jedan brzo još. Isto ovo? Da. Može.
Ok. Meni će se sad vjerojatno sam zaustaviti klip. Zaustavi ga ti prije nego što se zaustavi. Neću. Jako. Jako. Ovo nije realno. Ni ovo što se meni događa. Gubim Šmajhlova inform. Ja gubim glisa. Okej. Ništa. O, 10.250. Da? Pa nema više ništa. Ja tražim, nema ništa. Već snimam 11 minuta. Kako to vrijeme leti. Našao sam informa. Našao sam informa. Kog? Isaksona. Isaksona. On dosta košta. Na buy now. Inače. 20.000. Ne baš. Mislim ono. Dobro, nije to puno, ali prije vidi, jesam ga ja naš. Ti boriš za njega? Da. Nije dobro. Ljudi. Čekaj, sad ću samo nastaviti slik. I oni evo nas natrag i našli smo izbor Isaksona.